Салом. Инак сар мекунем дарси навбатиамонро дар барномаи скича. Дар дарси ирӯза мо бо шумо мегзарем сохтани деволҳои хона аз рӯи нақша, яъне план. Принсип действияи программа ба ҳама маълум аст. Одамое ки тамошо кардагӣ буданд дарсҳои пешинара бохабаранд, медонанд. Одамое ки тамошо кардагӣ нестанд, напоминалка рӯзи дар боло пайдо мешавад. Марҳамат переходить кунед, тамошо кунед, поочередно тамошо кунед, баъд и дарса сар кунед. Ай дарс ба дарс напаред, ҳаракат кунед, по порядку давом додан гиред, иншоаллоҳ ёд мегиред. Программаи қиин нест. хоб, план гуфта мо чертёжи хонара дар назар дорем. Чертёжи хонара шумо метавонед аз интернет скачат кунед. Форматаш главный JPEG бошад ёки DVG. хоб, пеш аз сар кардан касе подписаться кардагиаш раҳмат, касе подписаться накардаи подписаться кунаву лайка зер кунену рафтем. Планама скачат кардагием дар рабочий стол май. Барои ки вая мо партоем, ду роҳ ҳастад. Якум роҳ импорт қатъи аст. Мақсад импорт мекунем рабочий стол, меёвемаш мисол план и окей. За счёти ҳамин плана оварда мемонем и увеличение метиҳемаш, на мақсад. Дуюм принципаш просто меқапено скичапа ай боло қапиш дода мишкара сар надода и тараф мекаше. Аммо плана ёфта кашиш карда оварда дар иҷа мемонеша. Омадем мондемаш. За счёти и кормон мо искажение плана камтар мекунем, чем ай импорт кардана вай карданаш. хоб, рафтем. Пеш ай корро сар кардам, мо як ҷои дар монда, мақсад яли точка монда. Размери дара начертид мекунем ки што по плану ҳама чизмон по плану равада. хоб, ҳама чизмон ки по плану рава. Примерно ҳами точка меқапем. Тои точкара мо 90 сантиметр мемонем, яъне 900 миллиметр. Чихеле ки дидесе дар ҳамо чертёжмон ай линияе ки мо дар корай майдатара. Ира калон кардан осон аст. Кнопкаи S англискиро мечиқем, scale пайдо мешавад. Дар рабочий столмон ини точкада. Ина ҳашай. Як бор кликат мекунем, болои як точка меоем. Углда нараве. Инами 4 точка қатъи. Дидесе на? Омадем, як бор Ctrl, як бор Shift. Сар метем. Просто як бори мечиқем шо. Баъд уже калон кардан мегирем. Камтар ракус муносиб мекунем. Калон ки кардем, ҳарфи М қатъи айними точка қапиш дода оварда дар ин точка мемонем. Мебинем ки чертёж калони баъд шуда занама майдаш мекунем. Перебор накунед. ҳамон принцип бо S точкаи даркорӣ як бор Ctrl, як бор Shift ва каме майда кардани формамон. Мақсад айними точка мебинем, майдаш кардан мегирем. Вот так. Ҳамин принципи ҳамин точкара шумо бояд қапенда. Выбор, ҳарфи М қатъи перемещение мебинем. Ҳолиам дармон калона. Боз S, Ctrl, Shift. Уменьшаем. Вот так. Ҳарфи М қатъи перемещение. Кама каки дига. Ҳаракат кунем ба точни чертёжҳо букор кунем. Дар ҳолате ки шумо агар DVG импорт кунем ку DVG-да хеле искажение наметиҳад. Так. Як бори дигар. Так. Айҷа монбае туғури бояд шуда боша иншоаллоҳ. Қапиш ба зелёной оси оварда мемонем. Ана ка дара ки туғури кардем, линия лишняя удаляем и уже черчениеро сар мекунем. Чертид карданаш осон аст.
просто кнопкаи L-ла мечиқему ёки R қати. Ай точкаи даркорӣ ба точкаи даркорӣ аввал меравем, баъд внутрини линияҳоро метиҳем. Ва ёки просто L қати ҳар як чизро начертид када монданаш. Барои чи L хубтарай? Дидесте ку зонаи дар, зонаи тирезаҳоро мо бояд отделит кунем. Сар мекунем аз ҳамин якум точка. Омадем, мондем, рафтем, то ин точка мона мондем. Сари ҳар як точкае ки омаде дар чизодаку кликат кунем як бор мишкара, баъд кашишти. Переходода ҳаракат кунем зелёной линия қати, красной линиятон разбегнатия ки ҳангоми полосҳои лишнира удалит кардам деталтон удалит нашавада. Намешед. Дасти ман омӯхта шудаги уже линияи красни у чиза зелёный осида мақсад мадаи чизу қарам дар кор намешавад. Анами охирон точкада омаде ку шифта зер мекунеду байни точка аннулироватш мекунед. Баъдан вот так мерем то охир шавад. Ҳозир ҳам дидесте ку плани тагиш натуфтестай. Мақсад хавотир намешема, просто ини каркас ҳастай ку рангин гиронаш мекунем. Ин чизо дар вид панел инструментовда ҳастанда. Мақсад ҷада дополнительни чизоҳай, мақсад ина стили. Дидем гиронаш кардам. Ҳамиҷа бисёри клавиаҳо ҳастанд, модификаторое ки дар оянда мо бо ҳамроҳии шумо мегзарем. Стилида нами функсияҳо ҳастанд. Мақсад вид панел инструментов. Ҳангоме ки мо рангина гирон кардем, уже внутренней сторонаи мо метовад. И идём дальше. Рангин боз ҳаману хел. L қати аввал мо толщинаи девори нулевое метиҳем, примерно ай углмон. Мебинем 208 мисол. Мо 200 метиҳем. Барои 200 додан инми углда ҳарфи р қати кашиш метиҳем, инами меорем 215 ба 215 гуфтестай буда. Ира чӣ хел бояд занем? Клавиатураро английски версия мегзаронем. Так як бор контрол убират кунем ки нулевой точка қапа. И даиҷа мезанем 200. Кнопкаи Ж и русский аст ку 2 точка дорад. Дар английски версия ба ҳамин тақсимот шайда ба 200. Интер. За счёти ҳамин мо уже полигонально мақсад идеальни размера қапидем. Ана ҳамин нулевой точка монад. Ай ҳамин уже баъд рафта чӣ хеле ки дидестем ку майна миём ростини миё кликат мекунамаш и мефуром поён бо зелёный осқати. Кликаем 90. Вот так. И территорияро ба мисли якумгӣ ихе мекунем. Диҷа меоем баъд ини ориентир мекунем. Мақсад инами ориентирмон бояд бошад. Ё ки уже вақте ки мо начертид кардем ку трезора, шумо спокойно метонен ай бирун баъд берун кунед. Ами полный маҳкам шавад главный форматон. Дидем точкаи иса отдельне, точкаи иса отдельне. И идём дальше. Бо ай ҳамин ҷурамон ай деволи 200 дига и тараф метиҳем. 200. Красная ось, нулевая точка. Фромадем поён по зелёной оси. Омадем иҷа 900. Омадем ин тараф. Мақсад то беха биёем, чтобы и углай иҷарам 200 кунем ябора. Вот так. Полный маҳкам карда то и угла миёему. Хоп. И полосаи лишнира иҷа убират мекунем. Ини полосарам тоже. Хоп, уже мо ин деволора дисади додагем за счёти ҳамон чиз ай ҳамиё мо вай када мегирем, да, отступат када рафтан мегирем. То беха омадем, ай беха обратно 200. Боз то ин тараф омадем. То ҷои дар мақсад 90 сантиметр. И закрываем вот эту точку. Боз аз ин ҷо 200.
Из полный притик то болора меравем. Лестницамуна 174 мемонем. 1740 мм. Бараш 210. Поён мефруем. Мондем. Нигоҳ кунед. Дарои межкомнатные 90 ай. Дарои санузеломон 90 нестанд. 80 бояд бошанд. 80. Санузел уборной зона ё 80 сантиметри ай дарош. А ё то набудоре. Вот так. 170 дигар. Ис омадем. Инҷода 190 мондем. Баъд дидем на точка пайдо шуд. Кӯи маънои оро дорад ки ин точкаи бологимон қати связка шуд. И то болора кашиш додем. Иҷарам гирифтем. Хоб. Идём дальше. Ҳарфи L. Боз 200. И ай ини точкаи исмонаи ку айҷарам 200 дигар. Ҳарфи R қати прямоугольника начертид мекунем. За счёти ҳамин мо уже точкаҳои 200 ба 200 гирифтем, да? Лишняя полоса удаляется. И внутренняя кладовка монда. Я до садака ин тараф. И поехали дальше. То бехамюем. Отступ на 200 мм гуфтига по. Идём притик то пеш ирамюему. Мемонем. Баъдан 80. Боз 90. Ва ориентир под ана ин точка мегиред, да? Вот так. Последняя зона мондак. Ираманхи 200 мезанем аввал девол. Баъдан по зеленой оси. Мақсад ин иҷада уже мо точкаҳоро мондагием, куда иҷа точка намемонем. Просто начертид мекунем. Омада ба и точка ориентируемся. Исша ба и точка и закрываем. Ҳарфи Е қати чи полосои ки лишние ки мондем ко добавить кардем. Удалять мекунем шуно ки моро ғам натиҳанд. Вот так. Идём дальше. Кнопкаи K ду бор зер мекунем. Мақсад каркаса отключатка на чтобы. Ҳарфи П қати деволора мо мебардорем. Пешай бардоштан, конечно же, бояд группа кунем. Выбор ду бор болои ҳами деволда мечиқем. Ctrl-G. И баъд даруни группа даромада баландии 3000 мм мебардорем. За счёти ҳамин чиз мо уже деволора сохтем. Разъёмҳои даромона сохтем. Мақсад проходомона ҳамаша қонунӣ карда мондем. Единственное ҳамин проходмон пропускат шудагиай. Проходи дари ки дар ин ҷо дорем ҳамин пропускат шуда. Мо меоем примерно ин точка 1 ва ис кашиш дода 90 дига. Инҷода мезанем дуюм точка. Удаляем лишнюю полосу. Ҳарфи П 3000 мм. Ду бор кнопкой K. И мы получили идеальный размер. Внутренний размерора аввал мо полои ки мондагием ку ҳар якша убират кунем. Группироватшон мекунем ё дар оянда мода дар кор мешаванд. Ctrl-G, Alt-2. Даруни группа хатора выделить мекунем. Ай даро сар карда. Дарора сар мекунем. Выбор карда ҳар якша. Якумша обычный выбор мекунем. Давомда шифта сар надода, да, мақсад. Вот так выбор шудан ҳама даро. Ҳарфи М. Ctrl 1 бор. По синей оси 200. Ака иҷа по выбори клиентҳо мешаванд. Яхе клиенте мехоҳад ки 230 бошад, яхелаш мехоҳад ки 220 бошад. Стандартна 210. Строительский стандарт 210. Ҳарфи Е
полосой лишнее удалять. В случае случайно яки агарки ягон хати лишнее удалить кардем, Ctrl-Z шаг назад. Хаотир нашуда қафу мерем, барқарор мекунем. Ана ки ҳарфи P-ра мечиқему, даромона убират мекунем. Ана иҷура мундараша иси хатош буда, мо иро пропускат кардем. Ҳарфи E, конечно, и P. Иҷурамона маи тараф. Проёмои дарора бировардем, ана ки проёми треза. Акош зонувора манхе выбор карда. Иҷа рамози ба бардоштан дар кормон меша. Выбор мекунем, як бор каркаса гирон мекунем, дар ин иҷа треза доштем бар фикрамон. Выбрали, а и тараф нест, а? Ничего, создадим. Хоп. Барои трезаро создават кардам, хай аввал юша бардорем. ҳарфи М қати 900 мм ай поён мебардорем. Баъдан 1.6 баландиш. Полосой лишний удалить. Вот так. Вот так. Ана ин полоса барои чи удалит нашуд? Барои ки сабаб дар он буд ки не хатои дурун доштак барои ҳамон. Агар мо ин хаторо удалит кунему, заново ҳарфи P-ра зер карда дубор кликат кунем, удалит мешава вайшам. Хоб. Иҷашам, ана иҷурамона ябора бардорем ва ёки ин девори исмоно исм меорем тамом. Итак, габарит нерамаро гирон мекунем. Мебинем ки трезамон дар кадом точка е. Ай ҳама точка мо просто ҳарфи L қати подхват мекунем як бор, як линия мекашем. То и точкада. За счёти ҳамин чиз мо уже расчёти окошечной зонаро гирифтем. Кнопкаи K, по синей оси, якташ, дута. Ҳарфи M по синей оси 90 ва як бори дига 1.6, 1600. Ҳарфи E, удаление лишних полос и ҳарфи P. Яъне мехем мо дарора сохтем, габарит нерамаро сохтем, мақсад коробкаи хонаро тайёр кардем. И як бори дига ҳарфи M инҷо қапиш дода, по синей оси мебардорем ориентир под неё, ёки просто дӯю сад мезанем. Болояша нехи маҳкам мекунем. Конечно же, полосой лишний удалить. Дидена, мақсад ҳичи ҷои қиндӣ надора. Ҳаракат кунен агар ҳамаш ай дастон меояд. Дар дарси оянда насиб дар онша уже пуркуниша сар мекунем. Мақсад сохтани мебело, сохтани потолоко, ҳама иёра дар дарси оянда мо бо шумо мегзарем. Дар амони Аллоҳ. Подписка ва лайка фаромӯш намекунем.